Alright. Ikaze mu kiganiro The Brainstorming aho twatumiye umutumirwa wacu Safari utakiri umushyitsi kuri Shambosho ahubwo uhora buri gihe agira udushya atuzanira. Ikaze muri Shambosho bwana Safari. Murakoze cyane bwana journalist. Isoko ubushize tuganira mwavuze ko muri gutegura convention. Uyu munsi convention yabigeze hehe? Murakoze cyane kuduha umwanya. Naje rero mu izina ry'umuryango komite nyobozi umuryango ISOKO USA. ISOKO USA kuko abantu benshi bamaze kwimenya n'umuryango w'abatutsi bakomoka muri Nord Kivu. Umuryango rero ukaba ufite ishami ryayo ariyo headquarter kuri Goma, ariko ishami rya Amerika akari ryo mbereye Umunyamabanga. Rero nkaba naje gutanga ubutumwa gutumira abantu muri gahunda mu giterane muri convention turi gutegura itariki 30 na 31 kwezi kwa karindwi uyu mwaka kazabera Dallas muri state ya Texas. Turatumira abantu bose rero kugira ngo bazaze bayitabire iyo convention. Bwana Safari uvuze yuko izabera muri Dallas, ariko watubwira buri convention bifite umugambi, imigabo n'imigambi yawo, watugezaho imwe mu migabo n'imigambi y'umuryango ISOKO ndetse muri convention cyane cyane kubera ko hari byinshi twiteze kuzumva ndetse no kuzagezwa. Urakoze cyane. Convention rero yateguwe hashize amezi 6, itegurwa kugira ngo hejuru y'ibyabaye bya corona byatumye abantu badahura. Dusanga ko twaje duturutse mu gihugu cyacu cya Kongo, duturuka mu nkambi nyinshi, duhurira mu gihugu cya Amerika cyatwakiriye neza. Abenshi ntabwo tuziranye, abenshi tuziranye mu telefone. Abantu benshi basabye ko twahurira hamwe. Rero duteganya ko uko guhura no kugira ngo hamwe duhure turamukanye, dusabane. Muri uko gusabana tumenyane. Nitumenyana twiyubake, dukomere muri kino gihugu cy'Imana yatugejejemo, kandi tute kwibagirwa iyo dukomoka iwacu muri Nord Kivu kuko twaje ariyo duturutse. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Rero iyi convention kaba igendereye ubusabane cyane cyane kugira ngo abantu tumenyane. Ese buri wese azaba yemerewe kuyizamo? Urakoze cyane, ni ikibazo kiza cyane. Benshi barabyibaza ati se tuzaza turemerewe kuza? Ni koko uwitwa wese ngo mu membre w'ISOKO USA uwo rero aratumye ni ngombwa byo arabikurikira. Utari wa joininga ISOKO nk'umuryango w'abatutsi bakomoka muri Nord Kivu atuye hano muri Amerika wese aratumwe yo kwitabira icyo giterane, iyo convention. Convention rero izaba iminsi 2. Umunsi wa mbere ni tariki 30 y'ukwezi kwa karindwi, no umunsi wo tuzakira abaturutse mu state yose. Hanyuma uwo munsi hazaba ibiganiro cyane cyane muzabigezwaho n'abayobozi b'ISOKO kubabwira amateka y'uburyo ISOKO yubatswe. Dufite abatumire bavuye mu bihugu muri Congo, abavuye muri Canada, abaturutse hano muri Amerika n'abaturutse mu Burayi. Bose na bose bagize umuryango ISOKO. Bafite rero inararibonye mu bijyanye n'uburezi, mu bijyanye no kuduhugura uburyo twakwiteza imbere hano muri Amerika. Hari byinshi tutazi, hari abahageze hashize imyaka 30, abo bose batagira ibyo biganiro. Dufite rero n'umwanya w'urubyiruko kwitagadura kugira ngo urubyiruko ruziyumvemo ko niwo mwanya kugira ngo bamenyane, bateguze bafatana nk'ari abanyamahanga bamenyane. Ibyo rero hari byinshi, kandi tuzibuka ko hari benshi batashoboye kugera aho twageze. Hari benshi bari kwicwa, hari benshi biciwe muri Kongo mbere yuko babona uburenganzira kugera no muri kino gihugu. Abo bose tuzagira umwanya wo kwibuka ku cyumweru itariki 31 mu rusengero. Hazaba umwanya wo gusenga kwibuka abacu bose baguye muri cyo gihugu cya Kongo bazira ko abatutsi. Abo bose tuzabibukira hamwe, hanyuma dufate umugambi wo kubaka umuryango hano muri Amerika, kandi twibuke niwacu dukomoka. Ako kantu ni keza wongeyeho ati tuzibuka abacu na n'ubu baracyapfa. Hanyuma tugera ku musozo w'iki kiganiro nagira ngo utubwire message umuntu wese uzaba witabiriye convention
ushaka kugira ngo azasohoke muri iyo convention byibuze kakantu gati niyo yacyura akangaka iyi message azagenda ibwira abandi utubwire message wifuza yuko bazakura muri convention abazabitabiriye. Iyi message ya mbere nuko insanganyamatsiko iyi convention iravuga iti nimuze mwese dusabane twifatanye kwiyubaka. Niba utuye muri state ya New York, niba utuye muri state ya Maine, undi agatura muri Oregon, undi agatura Arizona, ukavuga uti hariya nzahasanga abantu duvukira hamwe. Kera twari dufite insisiro zo twakuriyemo, izo nsisiro ntizikibaho. Insisiro zabaye amastate yacu dutuyemo. Reka izo nsisiro zose tuzihurize hamwe, duhurire twese Dallas. Uwo munsi, iyo minsi ibiri, buri mwana, buri mugabo, buri mugore bazavanaho yuko bamenyanye, hanyuma bazafatanya bazungurana ibitekerezo bubake imiryango yabo hano muri Amerika, kandi bamenye n'amateka yatumye bagera muri kino gihugu cya Amerika. Murakoze cyane. Ndahamagarira rero buri muntu wese kuzitabira iyi convention. Abikeneye ibindi bibazo babisanga mu bundi butumire bazabona biciye mu butumwa bwatanzwe na komite nyobozi y'Isoko USA. Murakoze cyane bwana Berta. Watubwira telefone bahamagara kugira ngo haje bafite ikibazo? Ndakeka ko buri muntu wese afite iflyer twatumye, hari telefone hari, buri muntu wese yayibona akazayihamagara. Murakoze cyane. Hari abahanzi, hari byose, hari abaririmbyi ndetse n'ababyinnyi b'amaraba bazaba hari. Ikaze mwese muri convention yateguwe na Isoko Mutuality, Isoko umuryango w'abatutsi muri Kongo. Urakoze cyane. Nawe urakoze cyane, urakoze.